Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip, zapravo jedno važno obavještenje koje želim da vam kažem, a to je da sutra izlazi taj konačni Q and questions ili ti questions i answer, znači pitanje i odgovori. Poslije toliko obećanja i ono koliko sam razdužio, izvinite, ali nisam mogo ranije, tako da pišite mi u komentare što više nekih pitanja i kreativnih, ali što više gledajte da budete kreativni. Ali uglavnom pišite bilo kakva pitanja koje zanimaju, na koje želite da vam odgovorim. Ide sutra taj question, bit će sutra, ne znamo koliko sati će tačno izaći, ali sigurno ide, tako da pišite mi što više komentara, što više pitanja u komentare i bacite na like i subscribeujte se na ovaj kanal, pošto jako malo nam fali do tih 150 braćo, tako da idemo ka tih 200. Svi smešate like i pišite što više kreativnih pitanja ili pitanja, što više, da bude što više pitanja i ja ću vam naravno govoriti, tako da pitate šta vas zanima i bacite svi u komentar neko pitanje. I to je to za obavještenje ili ti klip. Sutra ide pitanje i odgovori, tako da očekujte sutra na kanalu. Pozdrav!